Hello friends, welcome back to my channel. My love from the star, episode 12 le 13 explain anapan kita hiti. Episode 12 hong kipa nahin, domizon garin ata kha lampia lup den nahin, ahong kipanin hichizo hin, mini gari khanin, ahong lonin, amanin, amu lon phanin, gari lon chu, anga lonin, athi ham hing ham tin, puliso, kul abol lon tan, puliso ahong lon phanin, domizon chu, ana tapun hi. Cheng le simi zong anaki ho chai lon lai pun chengen ken nang hi gol phata a kanani nahin hinla nangin ken ka gel bangin ne gel pun kapan mun nei na chu chu in nei chu do in ken nang iti kata asan diham nang kama pat za zong ka za nom pui nang ko ma pat he zong ka he nom pui atin agul nu chu anakina pi in ina pat chun ana sol do ta nahi hichi zo chun cheng chu domizonin iti ho wang chun alung sunga poison ki sunglut abangin asumil thei di pun hiji chun kul bol ki tan hinla ala momong loji in aroma chun aga chi tan aman jong bel ame me jingin hinla ko aung hon di lo phat chun ave le ko na thisan ahin mudo tan ama jong alung akham walin iti achuma kot hong dinga ko wangin aung hong tapun aman jong apin chu ame in sung chu aga lut le anathim thlajingin light aga awa le lung light ta achun domizon chu athi bangin thisan dimse anin analumin aman jong alu chang chu aga heile domizon chun ahlagaw tabangin alung si nu chengin khunga jin tia asap chu ahin jan ahung kiletan hinla ata asawang athi abang nalajin cheng chun domizon thovin in ti ham tin amina lunli lungpum chun akautan domizon jong chun alung si nu lunli lun chu athu zo tapun lelpum pumin amit ahin ha sa in hiche chun chengin hospital chi ti kavia zo tapui atile domizon chun angai poi atin alu chu athi bangin om kitan chomkhat zo hin agul pa le cheng chun domizon chu lupna alup sa zo hlon ahung kimun chengin ambulance kowa hospital puiding anase kinin hinla domizon gulpa chun hospital puilawa keini hin ko chu iti phana pha hitam atile alung adong hle kinin mi akisu kha ham khat le damna din hospital azunin anatin hinla domizon gulpa chun hichi thu hi seipi lo ding kati hin hinla seipi inge ama hi achina ding thlani bo om tai atile chengin hoya chi diham hungkile ki lo diham atin ama hi achi ting hungkile kit talo ding ahin nangjong ama to kinai be se hi in lungsi nin chitan tin cheng chu anasol do tan hichizo hin upa hin cheng nu chu anakovin cheng ding a hin company khat ka hongin hichia hi soina kai nga je tin anasein hichipe lai ta hin upa chu aloi ho khanin han kultan amazong hichia dinga chun anachi ta nahi mun kha nahin upa chu to asu pa chu akeu hlonin domizon chu ipiti hitam hoza umtam atile asu pan thite te di hi tiwang ka sei thei pun athi banga hitan hinla ambulance onglun masangin amang kitai atin hichi thu chu levin azatan hi hiti hin phat hong chal chalin domizon jong an oldom tan hinla aman hichi hin khu hi akichai ding kanop lo ji a kamit ka ha lo a hi atin pha chis a cheng to kipa ta hin khu anaman khom thlona khusu khuto hello lung khana pa bang anapa khom thlon lai ni chu agel do in hi leuzong cheng te ni inin ahungin hichi achun domizon ko na cheng anato chu amun aman jong u pa te ni ki ho na chu ahen gel do in cheng ko ma chun domizon la em piti ham ati le chengin domizon I ati lo iti nehet ham ati le levin namai so in ase a hi atin mi ko na to chu ahoi pui atin cheng ru ma chun apui lu tan hichi achun ipithu ham tin leu chun adong kit tan chengin mi ko min sei do hi in hibanga kisu kha a hospital chi di ada in thil khat wang a umi aga ati le anu hung lut bip sevin cheng nu chun leo hin kol dikati le nang hilaza na kipa ome
na chunga kipa thu ka sei nomi ati le leu chun ipi thu da na ong atin cheng nun na upa koma cheng ding company kha funding na seja upan chengel kho na in abol gotan ati le leuzong alung adong hle in domizonin na upa akun cheng hu do in ati chu ain vel gel do kinin ahin la hichi thu hi leule cheng anup lu ji in sign zong abol pun hi nikhat hi cheng zong achanga pet hin detective khat hin ahung kimu pin yurathi ni a kungsunga chu domizon hungam tin ain dong tan hichipa chun chengin hichini chun aga tile akham pe na domizon amu a chomkhat zowa lupna lang anagei ho zong chu ahin gel do in hinla ama kom chun ahung pui ati pi in nikhat hi leu chu au pa romin achi in gangchelin afon chu alan nikhat ahin kul nu number chu akiji do in hichizo hin upa chu ahunglut paitan upan ipina bol ham atile nang kananga nahi cheng nu to naga kimu tu ham atin upan jong henge hepa koma nana sei chu cheng hi bol pi ding kati hetai anati pi in hi hichizo hin domizon jong all dom tan gol pan jong inati momong ham itin kisu kha ham tia adole kar khanin kahet lo ka a ein ta kha hi atin hichipa chun agol pan kar chu na noble na din dan sa the hi lo ham atikinin domizonin jong kahet ta hi e kathane na hi lasam nga bhetam ahla asam le ipidia kahet lo ham gangchela thil khat kabol nga ji ahi lo le iti cheng kahu do diham atin hichizo ni khat hi cheng jong domizon ki mu pi din hongtan ahin la domizonin akot password chu ana khel tan chengin jong kona pat chun lun hli pumin domizon kin nang kasugen thei hle e ahin la nadam hitam ti kahet nom ji a hung ka hi bove ni ading a pha chan anane ji in ati chu domizonin insunga panin adangol levin alungsi nu su maza lun hilung chu anave denta nahi pha chu ahong chal chalin nikhat hi domizonin cheng chu museum achun ahin puiki tan hichi ahin hiti hin asei tai kumsom ni masanga tranga pat nain khu hu do chu ke kahi aji chu ken kahin khu sanga jong kai zo nu to kilo ka sa ji ahin chule ke hi kumjali sung leisi na hi ka heta hi che pencil hi ven ama a chu a hi atile chengin domizon enin chita ti nadam hi e atin chipa chun domizon in jong ipidiani ta san lo ham atin athaneina achun pencil ke koina glass chu asuke tan hoyana che gu ram ipidiani ta san lo ham ke hi domizon ka hi pui hi che le sit mi jong ka hi pui atin hi chi a hin episode 12 aki chajin episode 13 hitan chengin nitin le phatinin neina pg in neidei lo le ipidia farsi a nehu do ji ham ati kitle aman jong ken kalung se nu chu kahi sa ji a farsi a kahu do ji nehin ahin la tun ama nahi lo ka chin tai tu a pat itabang boina tu jong le chun kisalel tapungi atin lun hliar lung set vet zo lo chang su mai a panin domizon chu apot do ta nahi apot do nungin chang jong akigelin leisit mihim hilo leisi na ahong ding kata san pui atin hinla pharsi a hu do ji ho chu ain gel do kinin hichi awang chun mel hoi chang chun pharsi a e hu do ji hi ama hi mong nai ti chu pencil vet pe chun ain hechin tan museum a pat ahong do hin agil akil valin ki ho pi dilele a nei pu hi le ichi masanga chu bu be nei ne sa mo ham tu in kagil akil tai nang le nang aliens kahi nakitin nang aliens nahi le ke vampire kahi naza na em aliens atin van lang ta chu avian hi ichi zo hin upa hi mi khat to anaki hovin ke kiman cha kun na sei pi ham cheng hi di hi atin akeu pi chu ahong kimu le actress min thang ta athia anagel nu yura chu anahin upan jong ken nang kata asan na imazo se ka sei le nangin cheng na sei pi atin yura in jong tu geza ke neithe mosa na lai ham nalung thim phat lo
mizo sin ahin het wa adi ahitai ati pi in amang ta nahi omdan chu agawa ahung kimu sa adan anahi chizo hin domizon teni golcha ahung kimun agulpa komin ahi le nangin nei pi in pi kati diham jeng khu dala kadal hazo pun puiding ti zongleng kapui thei di lo ding ito khom na zo sivin alungel zo si asejin hin la ken kaseido ngam ji pui kumjali sung ka sunga cheng to kahin khu manchu kasu mil nom pui ati zan khat hi domizon le cheng chu anikimutu kilhonin chengin ken nang hi kalungsi mong na hi ahin la kumsom la ni masanga kahin khu nehu do pi ji le pharsi a nehu do man a hi pui kata ta ka se a hi atin amaza saivun ki be pumchun alungsi na thu chu ana se jeng tan hinla domizonin adal ha nung ting again thei di chu agel le ha sa san hiji chun alungsi na chu seido ngam lovin alungsungin lunhlin analung lungin a hi pharsot pi anachi tan chengjong shooting dingin ahin ko kitawin hichini hin domizon jong police stationin anachi in police hon thilsu josi nangbol hi ti hi nanup hinam ati lew aman jong henge kanumi atin hechpe na hin chengchu khawa ki khai dingin aseita win amazong hichi khawa chun ahung ki hen tup chenin spiderman bangin ahung leng su tan hichi hin episode 13 aki chajin explain jong aki chai tai aban ting cheng hin asuting bol na a hi lo hling ding hinam chole police on domizon chu I alo divem ti hin se ki diu hi episode 12 13 adin hichan hin aki chai tai lungsi nin like share subscribe sumil pote aban hin upload kit ka sevin damsel chi tawin